ljudi u Srbiji imaju ogromne probleme sa stanjem oralnog zdravlja i teško se može prihvatiti teza da je guranje stomatologije u vode tržišne ekonomije dalo neke velike rezultate. Is it safe? Moje ime je Aris Movsesijan, ja sam doktor stomatologije i više od 20 godina radim u struci. Ceo svoj životni vek sam proveo u privatnoj praksi i mogu reći da sam na neki način učesnik eksperimenta privatizacije jedne od najvažnijih grana u zdravstvu. Uspeh ovog procesa najbolje možete vidjeti oko sebe. Ljudi u Srbiji imaju ogromne probleme sa stanjem oralnog zdravlja i teško se može prihvatiti teza da je guranje stomatologije u vode tržišne ekonomije dalo neke velike rezultate. Ipak to nije razlog da se stvari ne poprave, kao i zubi u ostalo. Prvenstveno stomatologija je skupa grana medicine, često ne postoji svest o potrebi zdravlja usta i zuba i najčešće stomatologija se svrstava u estetiku. Ono što je dobro ispalo u ovom, nazovimo, eksperimentu, jeste to da se sa divljanjem na divljem tržištu stomatologija snašla. Cene usluga stomatologije u Srbiji su svedene na minimum, koji čak ni ne garantuje opstanak ordinacije ili klinike. Između ostalog, to je zato što se u ovoj prvoj fazi više vodilo računa o fiskalnim kasama i naplatama nego o samom zdravstvu. I došli smo do toga da je ta cena u Srbiji skoro 5 puta jeftinija nego u okruženju kao što su Hrvatska i Slovenija, skoro 10 puta jeftinija nego, na primjer, u Nemačkoj. Iza svega toga stoji komplikovana neorganizovanost same stomatološke struke koja je rezultirala višekratnim raspadanjem komore kao najvišeg strukovnog udruženja. Zato hajde da izračunamo koliko košta zapošljavanje jednog stomatologa. Recimo da je plata za koju bi stomatolog radio oko 700 evra, na to doprinosi, porez i ostalo iznose još jednog 300 do 400 evra, dakle ukupno 1100 evra. Neophodno je zaposliti asistenta koji recimo košta 300 evra plus ostali rashodi, recimo ukupno 450 do 500. Dolazimo do cifre od 1500 do 1600 evra. Ako se na to dodaju rashodi na prostor, na materijal i ostali rashodi, dolazimo do toga da bi stomatolog morao da zaradi 2000 evra da bi bio minimalno ili mikro profitabilan. A onaj stomatolog koji može da zaradi 2000 evra neće tražiti posao, nego će sam otvoriti ordinaciju upadajući u zamku jer neće biti u prilici da razvija posao. Osim, naravno, ako ne radi na crno. Zaključak bi bio da nakon ove prve faze, kako sam nazvao eksperimenta, možemo da konstatujemo da tržište radi, ali da je potrebno na neki način organizovati to tržište, makar jačanjem strukovnih organizacija koje bi ovakve probleme rešavale kao drugi korak u tržišnoj ekonomiji u zdravstvu. Life can be that simple. Relief, discomfort. Između ostalog, moram da konstatujem da Srbija nema poseban zakon o stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti, kao što imaju zemlje u regionu, i zato sam se posvetio tom poslu da ga konačno i sami iznedrimo.